Another Malakan yam week and a dialing con tillian carwine guasame, and while a shanga jandang roid bangon kapaibar or one kinadang roid jandang roid ditch. Jo ban linguasame, bana roiche ke qui yoni tinde cabre wika so Sudan natin con tin pin ko ba yo ba ka kaf jo machalat qui MPs nate con let ka parliament. Te kon ka lera rode ka qui ngwani tin kon tin cha yen re wich ka juba ngwan to tone ka ngwani tin tiene tila chwal ke gang watan dien cha ka nang gwakur ban jome ban jeling ko te ka complain ngwan de chiben ka qui nente kon tila ngwani tin cha ka re wich ka juba watan dien cha ka na ka tan dien wa cha ka nang gwakur ban jome ban jeling kel ka do badan en che to ka jan anda manduni chang kon nyak malaya nong roi no kwasame ban jome ban jelinkel akan konu niam are rachame mi jira mi jidit kan online tv channel dir just subscribe ko dir notification ba dir je twan ko mi chete keller mi breda shwa mala shube gaji ka gwasa dan en pipe break je ajawo chalat gwasame wa MPs wa chicken netin kontila security force chitke police netin trai which ka South Sudan wa chicken ka gwan gonya cha gonye titi waken chicken ga yan bang ala neti kontila young people kene tin queen ken neti queerun ken tin chala do ken ke geng ne rei wich ka South Sudan Samuel Boori Loti jene MP te la representative ka Torit County ke Eastern Equatoria State jen te jowlat ke chang ke mande la changa jandang rid badak ka queen wanten tienten konten cha kebre wiki juba kume kieneten kon tin la police ni wa tam young men ki wande to wakan waka ke gwada dan letketin loken ke boda rider ne de kon tila motor la ka ger wa cha ne de to cha ka kep kene de kontin te ke business dum boda ni kinetin kontin la ger ke motor nankan gwas nankan na gwantin konen gor ka wutin chicken la don me che chong ko ne de tin let kene business ne wajo me do badanan kap kana ga je shede mangai kon kap ka ko kan wa la kana la kan ka mach kwal kan yin nat jen jodan en kap ka ko ring wan to wan tama chicken ko bu kene shuer ki lokan o de nat de ka shenga gwa re wiki juba chachu guje kuma no ba ka kap ne de titin according to MP Loti, the operation started after a recent incident in Shirkat involving a young girl. He said that since then security forces have been acting aggressively, going after young people across Juba. Ne di shirkiti alane ti kone la police ni. Painken wa gor kene tin konti la ngwane. Duwa badana gor kana kaja. Me dana ichi tuok me cha nyama tot me cha la do cha ja kapi. Nyama ba cha kam ni japin ba. Jen noka je cause che video ni shopo dio ko wacha kalat lo let ken kare wiki juba la reka ken ngwane to tone ke video ni jek chere mai kona waka kore chwachu goro en ngwet muten wana mo baje dil ke ko waken e kenei te ke duer ki kenei ti chade jek cha kalat kene di shirka tone wa jen do pe dane kap kana ka je chwane dial konti de rei which tin la ngwane chwa yu kap ka do badana shalat ke je kene te kone sha kap waken kap ka rei dori kire area ne shitke gudele shitke sukzande shitke baraka shitke jebel yeswa ke jen jogo paiwa ka jo chalat gwasa me wachi complain che kule ben kene tin konti la gwani gan wachi kan jen lo de kan gat ken de kan ko kamrar but man cha ti ke cha jugo no gor ke jen en go bran mo gor jen o bagad be jelun ba 100,000 South Sudanese pound baka yorpin no chi kin to korkel karodin kin to kudang diech South Sudanese pound bran ka yorpin ko bagada be kula kamrar gwada dana chaje yentin ka jodan tikan lat gwasamena. He added that some parents are being asked to pay between 100,000 and 500,000 South Sudanese pound to free their children
If they cannot pay, the young people are sometimes sent to faraway places like Malakal and forced to join the army in Nasser. Mr. Loti also accused security forces of disrupting a funeral for a 15-year-old boy who was killed by a robber in High Baraka. During the funeral, he says soldiers arrived and arrested more than 10 young men, which caused the family to delay the burial. Joe Shala na Manikan. Wa charami momi ngwet kel ka ken ngwan to charge na gwade dane yan kanatan wan wen mo ko gwadan kwara kointen dan ji poli ni shika wo shika ne dialo kan ko kep wan wan dan wali kan kemantam wa ko ke gotken so men de tin jenen malat kono atam rai kono la ne to wan kan lon kan wan re yuki juba shaka nan kanasir kan dial so jenda me ni shu nan ka kanasir ko bu ko nyin kan ware ene shwer maka kwantere yuki juba neng na ramme chede nan ka jene nan ka je kan nasir ko jen gwada na cha guje kan no jen bitik diano gwaten sha family members ka ke charge gorno be ka gwil duno yoto konen kukan ga demanan kuma ka yoto ngwan long wachi utkel cha roi kaneto kon la jukume jo kan wo ngona yo ngona gat ko kamne gat ko cha jonje ngun yo ngun yuti 500,000 South Sudanese pound ba yuku ba gadu ba je kule klon ami jenu gwe jana me chiengu chechong ami yan ke do brana chagu ke jakende kanan ka kod yo miram cha je dor dan dar churi mere tijen bat ko ba nang ne je bo yit kan wer ko jen ta dan to kan tama ma ami be jalong chiemo gwa gwai chana last message gwas me chana jaleng ka kwiyone yoten kontin la yo South Sudanese ala yoten lat kon kan go de kamnetin kontin la latre wika South Sudan ko tel yoti ha kam ka sir mangai kona no yo charat gwasame la kum South Sudan ka kwi salary wa chi salary che kana lo kan ka kamna nyoka jan 24 la July 24 ande ngun ke je gwada mane ko yo de ngun ga shanjan dangro do ngwan ka jan pai baro on kina dangro jan dangro de ti en promise da ne shalat wudu shal kam e bol melen obe yo baga yor pincha kan yo kan ka ngun antam ci jengwon kan eten konte la minister of finance wa ci kan dolan lo ngum pen ka yo ka je ko teina wa mene MP ni ne konte ka parliament tel yo de je kan ka ay wika South Sudan lo telerial kan ton ka kwar de yo de kan ka jek but ken chamat kel ken edi kon la jewuch cha gorno te ga yo ken de kan ga jek okay gwan mi chi nyutna ka parliament ka jelat no la cha la lo ka cha nang ro badak ka pai baro ron kin dangro jandang ro diech wudu shal ke Michael Roth no nene government employees, members of the organized force, and even MPs themselves have gone for 2 weeks without accessing their salaries from the Bank of South Sudan and Commercial Bank. Latin County la police ni awone ke dini ken awone ke MP ni members of parliament Latin County kula tenaga parliament panken wachi ga tenaga jong dang ro tel yo jeken ka akanu kan ka Bank South Sudan Bank tel yo la Bank of South Sudan and Commercial Bank terial mishaje ka kan antam shikan yo manyur kan ko te kan kumen nga me pen yo o ba ka kep antam re we ka South Sudan so dia na no shike civil servant ne ka rodian shuito amene fangen en kwar quicken gwadana we yoten kuk nga mu kukan le blame ke nga mi taken antam ko jikala no nga me pen yo so jen do bran taken keje chan jowe dane shalat wude shal ka me Dr. Addis Ababa to ko joga me paiwa last week governor ke kwarana ka bank dun South Sudan shalad ne dong de mormon de ke print ke yotungwan de print ke kwisa alare ne ke jowe dan chwaje bulung me chi Dr. so chalaro ba yotungwan ba ka kamrar chalado no cha yu cha ba kamrar shu ken ben gorno en message sha gore allegation again so tell you to ba print so right now che togo no point ngene ko la MPs wona kan re kon la de ni kwar wherever miten when mo tell la je kan right now so ne dia shushkan
ko tele la o angam peno by your kamrar angam peno by your kamrar. Who is blocking salary? Finance minister or central MP ask a salary crisis deepen. MPs ne taken ne de content yo tet ke diana no angam me pen yo kwala kula tinga no de kula ne de kon la finance minister ke centrals ne de content especially de kon la don e kir pen logo ba yo ba kebo comme che power che je tup che kam ne ti no to yo de ka mal tup ke chenge dan che ke je weto tam bi MP nis kene ko la members of parliament lo ambor mu ko nyur men yam kan la ledo de salary de ke release de ka kam juwich ko tem ngiay tele yo polin tele yo teram jeg yo so everything cha ka block ko tele la o nga mboku yo ku ga block a cha yo cha ka jekre wi ka so Sudan. So a jere ga danan to ko no mo ka janana gore de nyaa kon kel salary te cha promise ba ngono bolmel ke yo up to now tele yo cha release again. So jo me gor jeno de nyaa ya kel ana ban nyo je kel radien chuje pro jeno bi subscribe bi notification bell bi jetwan ko bitin ko lat ko bi kan chamal chukuji bi ataka mal